Haga jingle kai I League haprenga serene didikan Persia ke Inter Kashi. Haba pai shagana ke jingle kai baro art lagi ken hon kia kai damar argol hadu bukot ke jingle kai. Hagoi par ke jingle kai I League haprenga Dempo SC Persia ke Churchill Brothers. Haga ke jingle kai ke Churchill Brothers kalau khor ke nam job. Hadin bagalala ban film ke Dempo SC dan lai la kawai. Baleng bagan ke jing job ke Churchill Brothers kadang ni ke kerdan ke menengkong. Haga mi ye kain point. Haga jingle kai Women Champion League quarter final first leg hapring ke Wolfsburg Persia ke Barcelona. Haba pai shagna ke jingle kai ke Barcelona kalau khor ke nam job. Hadin bagalala ban film ya ke Wolfsburg dah saula kawai. Adu bukot ke jingle kai. Hagawai par ke jingle kai Champion League hapring ke Manchester City Persia ke Chelsea. Haga ke jingle kai ke Manchester City kalau khor ke nam job hadin bagalala ban film ya ke Chelsea da Arlanot. Baria kini ki argol juga Manchester City layo ban tiap lengba ka Viviani haga minit ke ban riu peu bat prau peu pra. Haga jingle kai international friendly haprenga India Persia ke Maldives kabala yale kai hanung ba Shillong. Aba pai shagna ke jingle kai ke India kala khor ke nam job hadin bagalala ban film sok ke Maldives da Lailanot. Baria kini ki lai gol juga India layo ban tiap nengkong lengba bheke haga minit ke ba ar peu sau. Yaga gol ke baar liya ban tiap lengbau kolako haka minit ke ban riu pun riu. Bar yaga gol ke balai juga India liya ban tiap lengbau Sunil Chhetri haka minit ke ban nyau pun riu. Bar kane kade ru ke gol ke ba kendai peu san jongo haka jingle kai international nang bentar kari India.